Ana Simwe omutura wakakobo muri Mbarara City akija kwatwa aba State House Anti-Corruption Unit banyuma yo kutunga amakuru ngo akajinjire papura yaheta muhara w'abacenga hatwe niko kuzo mu World Bank aho bacenga yabira ine shares akatunga sente ziri kurenga biliyoni emwe n'ekicweka okurijira kipapura cy'omushango ninga chete charge sheet Ana Simwe hagati y'2020 ne-2022 akiha biliyoni emwe n'ekicweka hari Jordan Sendegeya wabira ryomwe ombabire barukuza kuganyirwa mu bintu by'abacenga ari kubihangu n'umuhara w'abacenga kandi unayija kubayamba okuhebya obwiga by'abacenga omazina ge abito mazina ga Sendegeya ekiri kuhendebera jiro. Omushango gwa kabiri charge sheet nereka ngu 2016 byoko kubanza 2023 asima kajinjire ekipapura ekyayorekire ngu kikaba nikirgo wa manager wa World Bank mu Uganda kiri kuzo wa Jordan Sendegeya aho bacenga yabira ine shares. Ikaba State House Anti-Corruption Unit tukije mu byegenshonga after a complainant akareto mta okwemurugunya bweno ari kugira ngo ariho omuntu abire nabashabe sente o nabagambira ngo n'omwana wa the late Bishop Bacenga and she was abire nabwo naba promising ngu naza kubaha shares or naza kubaha some of the money from some of the things that the Bishop had. Aba bantu ko bagire kureba baza kureba ngo it is not true, so bahababira nuko twagira ground tukatandika investigations rero twakwata ogwo mukyara ogu emishango yona mwenda yagihakana kandi ikiriza kwemererwa ati omuramuzi nuko kumusindiko mu nkomyo okusebera omwenda byo kwamushanjwe 2024 okuchondoza okundi nukoreka ngu Asimwe abere yaherize kugura prote ziri kurenga 40 kandi ezi nazo zitirwe emihingo. Abwa TV West and Adolf Ayureka.